Kua mahina ono TALANOA foi uvenei ko Dominique Escande ne ngau lortonga tauelua i te societe de la tio mo televisio FR3 i Limoges. Ko te uhine e kau i a nātou ne na tau whaafau te emission ani Denver ka nātou u whanau riliki. Ne ko te utau awhi hiva ngau walungu furumavalu mo te walungu furumahiva, utau aia ne mauhinga ki te whawhine ani, i tona tau tolungu furumahiva ko Dominique Escande e whae kia e whanau e tokorua, pia ko tona ahoana e whaia ko te whaipaki i te kolesia o lano. Ne e toi whaia ko te whaipaki te whawhine ani i palesi, i mua o tona pāui, ke kau ki a nātou ne na tau pāki, i a te teu o te ata ani ka nātou whanau. Ko te whaakataki, te mau whakakaukau, e tonu ke mau i te whaufau o te emission ani. Ngā ue whai ngataa ka ne e manako mo oni ai i a Dominique Escande. Historia ani ne e whai kua hira tukia e tau e ono, konga ne e puna maru kia i te whawhine, whai pāki ani. Pea ne e toi fia ki ai ko te kua whakaha i uvenei o te emission ani o Denver. Pea ne e whai te ngāwe i o te emission lorotonga tau e ua furu e te toko honga furu kau ngāwe o te societe. Pea kua toko lahi nātou u whanau uvene mo futuna kua na taulele ia i te uata ani kia nātou.